O folo fa fatala fatu Samoa lau fa fo ba le vanga la fiafi ina ua savaria tu vale wanti le fami nute o te ai nei le tu lai lima i le taimia mantou i au te roa New Zealand tu ina sa tu le tatu fa sa lau ngomba tu tua o le au unanga alau BluTV ele le fiafi ma le proklame fai o le tau te iae ma se elua tu ma le tau sala la le o le tatu o unanga le BluTV ia pia Semu ele le aso Friday. Thank God it's Friday. Yeah, talofa lava. Talofa pia. First of all, o que vai acolher o matua screeny my proclame ia nei vai. How's the fit family and Alessio coach? Look, first of all, if I talofa to Asiata, fa pena malu Samoa o lo mai mo mai lene teimi but Asiata ke loa. Maka o kia le mea lewa o Elephant's family vai. You know, nge kai au 4:30 o supong nge kai au 5 this morning 5 o'clock nge kai au makoi o fio manga oa e moku le fika le kenge come the time e open a borders a Samoa ka o ka fau Samoa matautia. A big shout out ele songa ya coach Alessio e me le tatu fit families uma lava ira tatu le le tatu vanga le Bluwave le o to yo uma si tatu e tuli nei fa lusi ia wala nga taua you know what makala fo ye le kolengi every morning. Yeah, wa me foi le ye te lo le fenga ro fail mato fale le mato ai o matua ki li e se ma e se lo to no e o le mea ai le paleni ioi o a vai o Coca-Cola o me uma fa pena o le toi mau a me te vai e su en mako isa fangu vai ioi green tea oi olea malo atu fatalo fatu sa mo ile nei vanga o le fiafi ile fa o na fo le unanga alau BluTV e me se fo le tatu proclame fai o le Tautai ile nei vanga o le fiafi ya mau fo me tu fo fiafi tai tasi ya o le fiafi ki kau relax ioi chillax ya o ma fo ila va singa sa fe ngai ma o ile nei vanga o le fiafi o fo lo fatu ma fatalo fatu ya te anga o le a fiafi tomo atu e se ma tala noanga ma le tau sala yapia. O le tae ona le lana matua pisi e le tato o nanga telo foi lento sila mai. A o tu ina sa o atu le manto live. Na ile a onga Fevona Primary School. Ele matati a foi wa ausia. Ele ngana ni we. Ioi. Ele se fai sau tala a peo le sa e awai toi fo. Look, Asiata, all le matango feeling this morning that happened. And before, I want to quickly read out, like I'm failing you where. So, manako lahi, mokoina, ke he, bangahau, niue. Okay. Yeah. Fa Samoa. And I'll do it in English. In English. My love and passion for Vangahau niue. So lono winga o lo mitanga ioi. Ma le lawa lunga I lo loto o le ngangana niue. Vangahau niue. Whakalofa la ia to anyways to all our Niueans in-laws. Our Niuean family and community are Asiata, you know, and I do want to say a massive whawhetai lava to the organisers of this event. So, to Maria Aka, the chairperson of Favona Board of Trustees, also to Lynn Pavihi, associate principal, and also to Mele, who is the MNZM senior teacher for Favona School and the chairperson of Vangahau Niue Trust. O le vaenga le sa ia ile tātou BluTV ana lela. Ma le tua foi, ele teleni ngana mai atu motu le Pasifika o lea ua mawhai o nā oa oina I totonu o haoa onga. Oina I tono New Zealand nei. Ma le tua Samoa lava le urua ingana, ese mai ngana maoli. O le urua ingana lava lea na mawhai o na whaofi totonu o le Curriculum of Educations. E mawhai ei o nā oa oina wa vea o se mata upu I totonu o le vasenga. Pea le ngana tonga lea na lo na lua atu iai. Lea la ua hofi atu ai ma le ngana Niue.
So a big shout out and a big whamalo e nei e tātou uso tanga tātou motu mai lea tunu au le leo niwe lea la ua mawhai o na ofi fo i malalantou ngana e whaatau wai nei totonu o whalea onga. Rono winga, a saulau ka mai lisia so ku o melea onga o sau mai e whakaro whara i atu. A wala i e ke kango fue ma o ke ngiar kama. Lea ngau la ua o mai whani we totonu a onga. O lea le whaatau wai lo lava ma fau a bea o tūlanga o ngana. You know, first of all, I really want to emphasize le taua, le language, but before that, le matango fie ale pokalame lenga whaange, the launching of the new bilingual unit, the very, very first bilingual units i ngai New Zealand. And malingi o loi maka I keimi lea wa halu speeches. It was such an emotional event. Okay, what ngofa mo whawhau, you know, what whakamala I le kaua o, you know, lo Samoa. A leo o laku. This, they have seen the importance to learn the rich, you know, anga nguu, you know, for Niue. That's when I thought to myself, no. Sa le mawale ava no sa le alule la ngona fo ile nau tai. Yeah. E a o fa Samoa. O le o ta fa so ile vaenga le wo manatu fo ile ngo le faile manto o le faile tato o ngai le ngana manga nu o ta o le lupe fo I va ese. Ai o tanta la no ile fa ta wa no le ngana. E ye si manatu fa pea tu o lo Samoa. Ona malanga mai I New Zealand, Australia, America. Ona le to ye ile o se mo mianga e le tanga tai fa pena fa mai ya o ko e pole fua o ya o le ngangu le nga interview mo wai tonga ruenga taua ai ma de tuofo e misi lo alo a mate tu tonu lo ainga o tu tonu lo ainga te tauna a matai ona e fa Samoa I lo fa na a o fa Samoa la nga te lo lo tala e fa ngo fienga lusi e tamai ti la to fa Samoa. Le ngo le tātou te soifua ma feola e ma ia tunu ese. Ia tunu tau papalangi. Roro winga la, a le tango ale matua e amata, ona amata lana wha Samoa. Paua ngore kaimi e wha Samoa e kamikiki. At home. Paua ngore taimi, ese mai I le aonga. Ai a saufo I le aonga, I le wha Samoa wha soro ato. Te vana wa e alu le vasenga pailinko. Fato a maua ia whainga o le tolso minute, fast minute le umio piliota. Pau fo I nā o minute, e ma whai e lo walo, o na maua le whaamanuianga e o ilinga na wha Samoa. Ia ma le teimi e sau e whale. Ai a whapela ngangur whale, ngangur le aonga, ngangur community. Ia ona e to e tau, o te atu le ilau tama o wa fo I le ura vale ma le whaalogo. Ia e ngangur mai a oe e nge wha solo atoa. O le te lela le nā o le vaenga pea o ta wha soa I me sore wha tau I no le ngana. E whiololo tau sanga sa o whainga ruenga I tonu o le Department of Corrections. Si whai lau tala lea. A o whainga ruenga a veo se leo pongta I whalepui pui Mount Eden. O le tele o taimi sa o soani le whainga mo me o porokalame. O le tūlanga fui le e avoid tele reoffending ma le rehabilitations I whanpui pui. Mai taimi o mau te whaatala noa I nai pango tātala vou. I lan tau fo I o ka whangare o pangka wai po e whawhaingo whiena I loa. So o se taimi au te whaatala noa ngai ma whaile management plan ale pango tā. Ale tangata uso. E o kara vou Samoa. A ofisili atu nei ai. Ai se awa wanga vaku ko kongor kalepe whale. Whaaleanga sai no au warakele. Ya ki au ngo fofo kale per ka vale liska nga kala tula mo pena no fesili le ye ai sa wala inga e ka ngo fainga I mea ai utala no ai vai ku ingoa sao vai lingi ingoa sao you o Mary o King Shorty o ele o nino sao aka vai ku la ko ingoa sao o ka ngi fai u te tele lava fai u o tamali o Samoa o ngo fesili le ye soli. Ole hale me wala, fai wei lo le ki whako asifuru walu o tausanga. Ato asifuru ipa. Ai se hale me wa wei whai ngai mea. Ai whai ki rore kali, the majority o le kali e whai mai ka maiki. Because I've got nothing to do at home. O le tali lina whai, because I've got nothing to do at home. Mom never home, dad's never home. They always go to work, they come back, they go
play pokies, they go play housing. Moni ala utala. So hilangi mako me fai awale me fai so they found comfort yala to wo. E mena tu fai lan so fuanga ni. O le tamai titi mal tanga mal tamai tira titi. E ta welo na nickname mo le me pueka o le camera. So o le mafu anga lana e fai ngo fia yo na lan to learn mai ala to wo. But tu puai me ia. Ia nga sawale o le makua ngale o kem fas. O kem fas. Ai le o maua le ava noa e sau fa i le ilalo. O le fa Samoa. E o le tama e tusa malona ala. A o ina matua. Le to e te a ese ai. Ai kango ai o se utama i fa alo mai fa ia. A o mai kanga kai I ma o mai ma wo sulu mai so ie. Mai sau ki sau fa i lalo fa fe. Dei loi. E po le e kupu aya. Akele e longa kingo wa makua kele la wa wa tele tu lona tama. E mana tua lava le tala le. E o mai loka nga kai fali. Sauro e sau faila. Pai kai va MP lima. Ainga va ile ye. E match for this big person. Ai ole so humble malanga sau faila mai ye. That's a Samoan way of disciplining o kamiki. Ili se discipline le ka fasi fua ma ka po ma. Menga ka ore shortcut. Ole YouTube. you know mangaya lo fa so Asiata because for a lot of people wa o lenga fanga o New Zealand. And e sa o le alo kala Asiata, le kemi lea wa makua I for, le wo fai sort of fanga and my and stuff. I never le kawa ya le learning le ngana fa Samoa. Because the same mentality le New Zealand. Le New Zealand. Ako ngo palangi. Walu linga luenga ele fenga se ele fenga se interview fa Samoa. But ngahalu walu wa I've mentioned before malanga I Samoa. I've the very first time I went to Samoa, I think I already had 2 children that time. My very first time, wakula ainga, asiakwa, wherever I was, I don't, I okele malamalama. I said, olale winga ngamia. And I stayed with a very good friend of mine, Jamie, who was the previous CEO vai. Makala mai Jamie. Yeah, this is a really, this is a really important thing, o lewa faali mai, lea lofa leanga nga kausi mom and dad. It was that moment, lengo koe sawi, koe malanga mai New Zealand. I knew I wanted to understand o lehale mea lea lofa, because love is love. But e kaonga lea lofa I Samoa, it means something totally different. So now, lea wa kau fai sapasui for lofa Samoa, iwa, Asiata and the Bluwave team. But it's such a difficult thing to navigate. Le game la lea wa umakuai, I am a whainga o I kokongo lea onga, and in our homes at a very young age, I think it will be very important, and they will learn so much, Asiata. Sa ole lei mana ia lo fa Samoa me se fo lo fina ngalo pea ma ole tahu fo le ia le no fo me se fo so ninga mo o le tu fine me se lu ta por clame e masaran o fa tu lo tala le ya o kula ungangu ya o mai lo fa Samoa ya ai e pe no fa ya o sa fo inga tu no wa onga na le ya onga ai le yo lo sa ungang le se ngang upmonia ai ono sau e tau mawhai e whai pea ma whai pea. Ma tau tala ma wha masang. Ia walusi e ma lau ia malu ai whaasaro antoa marengang. O le wha Samoa fo, e wha pena fo. Practice makes perfect. A mesi an tātou I la tau na soifua e nei. A mata fo I mātua. Ona a mata ona tau tala wha Samoa. Tau e mai se kai puki. Sau e au mai le soro whano. Sau e ti mai se ipu vai. Au e ki whaka I ka ina e nau e vavea. O le tamai titi. Sau e fola mai sua ia. Kasi lea mea I tele na aunga tā, ai le meora ka mai kiki.
Wo fiu. Ake ia le wo fefe. Wa fai le anga nu, wa fai le fa Samoa ma me fefe ai. Ai le ole ngana, ele ole aunga le na e mafua. Ona ua o fua le me se le kaunga. Aya a maka nga kango Tautala le fa Samoa. Lona lua la utala tate le io kolosi atu tatu reporti mai o ile tapenanga ole tatu tuinga ile so ataya. Lena ta ua le mele ole malanga tu Samoa. Male hoi foka ngaka ya te oe. Te loa la utala. O tele na AVCC nisi o fa nongo i lisi ko inga nga fo i mai Samoa. Wale vanga o lai ngai. Ai fo i mai sa fo mai. Ele koe umale o langa fe ele o tatu atunu. O ngantara mai ele koe umale o langa fe e ia o langa isi. O vakule ala mo tu fo mai. E fo ko o ki nga ngai roe. E o ke la kuso ai hoi fo mala moa fa yo le pa e o moa e lo na fa la utala. E no o fa ngo ai. O fa no ai le tu na ia ta ua. Ero te le lopo pe Facebook po fa fonga mai pere. Ai o fa ngo na fa la utala. E te lo o le lau walunga o le fa Samoa. O le amana ia. O le lau walunga le ngā o le fa Samoa. O le amana ia. O le sikaimi. E maa fua ona watu tangata ia oe. E le amanga ia onga oe. Ai amana ia ona o le fatu na tutoe o mātua. That's what I learned. Ta sile nā maenga tahu o le fa Samoa. E le o akura fa pe o le fia manga ngā o ngiau kupe. Aina watu. Oi ore kama siro o makua o oi kalo fai. Siro o makua e le ngalo o aso uma. E si i mai le mea ai avaku. Si i mai avaku. E mau mai. O le mafu akalala le anga e mana tua le alofa. O le fa Samoa e fa penga. Oh, I agree. Le ngalo le alofa. O le winga na e fa pea i le sikanga kafia kama mafa male. O mai so. Ai fa fitai o fale o tangata e o i ai tangata. You know, I've seen it. It's the journey that they have taken. Le wo mai o le pengi singi le o ka avale. You know, the preparation o me ai. I have taken all of that into consideration. A wale makalangoa ma se o sister Lea o Jamie. And if I saw Maya, you know, she gives me some really good advice, and it's really rich advice that I always carry with me. So that is the reason why I really want to learn, but that's the problem. I am by here to learn. Le nala toe ole unga tale. I was le veia le. Se ta korosia tu ole was stand by mai ia le fionga ya le pepe. Pe ia le mo toi fo le fionga nga tasi afu mo no Asiata loli. E tape nanga ale tanto scopa vex. Ole so tayo. Ai pe ia ole live mai se ka ko kilo po fa ko kungi fa ia le oli ia ile le foi taimi. Sei koneti lava okay ia te lo le peto e 2 minuti ai o ka fa aku le po kasi o fale ia ia ai fa pe e mau lo tato so ta inga fa mole na mai lo la io le fionga le pepe lu o le tato live ia ina ia mafai fo na tala no te e me Sione to FC le to langa ia o te ro pe lo mo tato so ta inga ia fa talo fantu ila fionga ile falangilangi la fionga fo ile teu o loa ale mafutanga malo si le scopa le vanga fefi fa felo ya tu le lo sa se lua ila Tofa Asiata po lo Tofa le vai malai ya a me se foi le le o Bluwave ya tamai ta ya pea pa talo fa foi le paio Samoa lo mafuta mai le tato po kalame le nei fiafi ya tonu lo manuia o to langa le male lo fo tato mutaisip Palo fa vitai o leo mana ia le tatou fasalonga tu sao me se foi to tele ila to lo mai mo mai ile fa mo o le tatou skopa wa ka fia o fu wa ko lang mo se senga sama e se le fa ola to tonga le nei va tai mo le fia fi o a mai ta pena ngala o fionga le pepe me se pa le tatou kolisi ya masalo na wa sila mai tatou fali ia wa umana tu mai tua ya o lea wa umana ta pena uma wale aso atao ya e taunu mai le malu la tunu ya o lea wa malu ya mea umala vai ta pena foi ya wale so longa le ole fatino inol tatu pokalame yolo mato fatase foi male mal pule Hamilton le Tofa ya Asiata mai lo yo yele le sanga famale tu unga lunga tatu fali el ne ya atalo fatu ila u fionga le nga fatasi o lo fionga na to so nga fai le fau alo li imar nga fo Samoa e po lo Tofa ile vai malai le nga te sau i fale toyo le ulu matua leo le tatu Asiata
Malo le folau malo fo ile fa toa ia ai ua langi le leile ma tau. Yang ole wa mai re tau le leio Hamilton. O mai ta pe ngala o fionga. Nga ftas. Malo. Ei, faftai asiata mole. O lo langi le leile tau ta so maftanga I nei I mangele. Morsi le fia. Tele tato give away style. A fio mai tala mai au. Mawala ua foi. Le tulanga o le petrol voucher, ale ngata ilea, ia tātou te. Okay. Ia, te rosi taimi toe, okay, mai tātou so ta inga male a fionga I lau pepe, bisa foi o la fionga I but it was good to see la fionga I Fuimono. Yes, it's always good. I hope leo nga sauma langa mai se kaka avale foa mai Hamilton. Langa leo wa ve toi mo tuli tanto so ta inga ai na tu e fa ta wolunga I pe ma fa yona ta ave la ta vale la fo ile America fo le te vai tu nga or ko ngo pop mali ki mai. Ya ai o le fionga fo I Fuimono. Ya na ma Asiata fatasi. Na ma matai fatasi ile sofa Asiata. Ya ma to I satu paite I faletoi. Ia o le ala foi la le o le falanginga tu o le fionga o le uso foi vane ia ai o se tamali fo voi longa lana tautua ai me se fo tu langa tau fasala laupa o le va foi na tautua I televisa I Samoa ia o le vana fai o ia va fasala lau ia ai o te lo le utoi ma wole tatou a so tainga lau fionga ngaftasi A malulu atu no tu langa fale tono so tainga le fiafi. Ai la volunga fa mo le a skopa New Zealand ina ia tātou mafuta whaatasi le aso tae au Asiata. A fio mai tala au mai tātou ngā lulue whaatasi. Ina ia mawhai ono tātou ngā lulue le tūlanga o lo iai le wha mai te tono New Zealand nei. Leo tātou vai atu fo I telo le whale tono lo iesio tātou atu no Samoa. Ia o le tūlanga nai ono o iai tātou I New Zealand nei. Pe ale whai au tātou tui. E mana o mia ele su mai tala au mai tātou ngā lue whaatasi ia I le tūlanga o le whainga o tātou tui, I le pusta, ia wa molisi la fia. Ia o tele o maftanga skopa ua nā fia umar wha mai. Ma ua I loa, ana le aile tui leo le pusta, e le mawhai o nafsosani tūlanga o le tinga ina tele ma le a fia o tele o le tūlanga o aunga o le wha mai o le Omicron o lo whea ngai masi o tātou tunu. Lau fionga nga fatasi. Fa tanga fo na fai tui o tamaiti la iti le yei nai teine la iti na yau tuat. Ia, mo le sila fia o le lima nga I le sifulu tasi tausanga o mawhai o na fai tui le aso atai au. A le ngata I lea, tātou tupulanga sifulu ono tausanga nga I lunga. A wha pēr le I whai o lau pusta shot, wa mawhai o na whaatino ina lau pusta I le aso atai au. Ia mai lātou umai le I whai le tui mua, le tui lo na lua. Ia e maua le telo o tātou whaamanuianga. Lau sunga I whai lau tusi. Ia, so I whaamanuia lau whionga Asiata ia whapea fwoi lua se lua male whaitua ia pea. Ia, nau sila fia uma fwoi e le mamalo le atinu umai nei au kilani. Ia, le whaamui le skopa atai au. Ia e peo nau sila fia ia nau sauno atu ia le whionga stasi ia whapea fwoi leo pesi. Inisio tu langa le whaamui atai au. Ia ai fia whala wilo pele ma sa whaamui e maua vouchers. O le tāwale se lau e mua mai atai au. Ia e maua le petrol voucher lima sfutala. Whailo tui e maua le lima sfutala pepo whaatau. Le supermarket ia le countdown. Ia whaatasi ai mai isi whamanianga. O le maua ia le tamatanga. Ia maua fwoi le kia bags. Ia mo tatou mamalo le tatou atunu le whapeona fio mai. Ia salsanga ina la mamaleanga vai. Ia ole ngalue whaatasi ai mama ai se abenga. Ia pe ole tala atu le nai le nei a fiafi. Ia manu tele ina whaiva matiuto. O soia le nei a fiafi. Tai lava. Alo lava whaavitai tere lau whionga le whailau tusi. Toi al tātou taibi tere lopo toi maua lava le tātou so tainga ai mwhaiona wha manino mai le taimi a mata. Ia ina ia sirfia fo e le to tere lo mai mo mai. Ia, o le tau le iwa le tai au Asiata ma pea e amatai o lono winga. E tau na tā le walu o mua mai i e whaapisa si tatou mea le aso a tai au. Amatai le iwa le tai au, wha mai ai le wha le afiafi. Ia,
mantua o le tātou awala le Wakefield, e te off mai lava Robertson, o le Wakefield Street, o nai e le entrance, a ngai mai e tonu. Ona o le pito I luma I whavauna, I le tātou Robertson Road. awala le, ia Robertson, ia o ngā tātou te anga, ia tā vale anga I whafu, ia ai, pule lofa leili o la mo fo I se lau lau atai au, langi le lei, ia ma tātou mafutai la so atai au. Ia whaafitai tele lo whionga la pepe ona wo fo tai mo le se tātou whaatala noanga o li tia le tuato tai mo le ne fiafi le alo fatu pea mo mo atu tāu fitu le so tai au. Tātou whilo ia I le wha moe moe o le onga mo le tai mi alo whatele atu wha soifoina. Whaafitai, soifua. Ia le nasa mo tau whaafonga mai le tātou whaatala noanga. Ma le tāpena ngā le skopa. Wa makwai ona ia le o vainga le skopa Samoa College la. Ia le na e se fo I le mata ko fie. Ia o le tui matangiolo e amata e tui le foi mua lantou te amata mea I tūlanga o le puipuinga o sio tātou watuno. Ai ono le tātou taimi la tātou atu le tātou whasalalonga whapisi nisi pea. A foi mai, whawhiloa I le whionga le minista o tangata tu motu o le Pasifika, le whionga ia Aupito, Tofae, Sua William Sio, I lunga o le tātou programe o le Tautai. Ui, mangele vaccination drive lea. Baby, ya, laka ko e vaccination drive wai loa. Te umai maua I se tapa pe vili Daddy. What's that? Daddy and Samoa, baby, Paul molea, o I whai kui kleko viki. Sao le o kuia le kako skopa le whakingo mo le kako community. Ia vai, sorry. O se o whangau lewa fia aia ngā mako usupoa mo moli ia mam le ngaluenga. Ea, e se ko breakfast I. O ia, tawi leia, le whai mauan maruta eo. E moi? Io, mauan pankeke ki koko, mea uma e whakaui moe. O whalongo fo I e kou incentive fo I ngale le top up I Digi Sau I Samoa. Fia vilia hanlai o. Ia, uma wakuta pa pesenti o le number 1 lai o. For le number 2. O ia, ke lea. One number 1 for ile I petrol. Oi, e uma whangalo koe whangamalo ka valea. Ia hua pole, le vai mau e petrol voucher. Ia wa, o le kalia o le pusta Ia, ma ngai ke le ne sili ai. Mau a le red test. O le fali. Ia koe siaki whale sio whangau. Ia, seki. Let's go, kids. Ia, sua tu iol pitola. Okay, whasai lava. Let's copa save to get a vax. Aso tōna I nei tāo hiva I le whai le fiafi. I le no whuanga tolu sa fuma le palu Robertson Road I Mangele. Taro sa gaina le au mai o tātou a inga wō mai masangi. E whai o la tūtui mua, tui lona lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou walo ma whanau mai le 5 tausanga le sfuma le tasi tausanga. E whai o la tūtui pui. Wa afia Samoa I le Covitis Bluwave. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le Bluetooth ma ia mauti noa le ola le app I taimi uma. Ele isa deita e whaonga ina I le taimi ola I le app. Pasiasi I le Samoa Travel Tracer.ws mo ni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whantasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāua. O le lafo mea o le pepa tala o loa. O na whaangā le whaatau o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lisia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa fai ngō fie. A me se le te whelua I mana o telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. O na inu e leo tamao le ainga. Whapea tu lava le talo for voucher mo le foi au ngā fo whaatai. Ma lua lava le tampai.
Tai talo fa voucher. Teki talo fa voucher. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swāhu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. E toi whawhela ia tu i le tātou programe nei vanga fo la fiafi i na ua tolu se fulu bale 5 minute o te ai nei tu la e ono a lima, sorry, a utalitalia i le tātou a vadoma le tātou whaatalitala bale fionga i le minista o tangata tu motu o le Pasifika le fionga fo i Aupito Tofae su a William Sio i le nei vanga le fiafi ma tua fo o le umaua le tātou o vanoa i aso wharaile te tasi e maweli tātou so te inga ia mala fionga fo i le minsta ia wa fo i whafsiri o nisi o tātou mata upu ia e mese fo nisi o vaenga o roo tupu tutono o le tātou whainga malo i New Zealand lono winga e tāua vai aso uma e maweli tātou so te inga mese tātou utunu i Samoa ia ai o le aso wharaile o waili tātou so te inga male a fionga i Aupito Tofae a su a William Sio peitai ia o le ala vai tautalia le tātou a fisota inga o manatu o le ama le vanoa lea ia e whai le tātou fisiri mana tuatua e fo i o nei ia le tātou whapitoa muli o le top up digicel tolu se fulu tala lea e ono maua e lo hainga i Samoa o avangoa le leia ngai keilo o le ke le yo o mo a inga e tau e meri mai au singa top up fo au singa top au whai atu keilo o mai e mata le prokala ia mau mai ta alo mai mafai mai sau mate pe te manuia lima se fulu ta la Samoa le top up io le wo moli mawina le to tele fo yo ilantou le sa manu malo ia mana tu e le mo umani va se lua io e ia le va ai ku lua ke ia le mua ai le fa pe la expect lo na o tasila u sau ta por kala me pe na o le lua pe te afasau ia la mana o la i te manu malo o yo le o le tātou whaafsili leo le atu inantu le taimile nei. A o alu le tātou porukalami. Ea matalia pe mau se tātou fisota inga. Male a fionga i le minista. A fionga whai pule le minista i Aupito so a William Sio. O le taimi lava lai koneti mai ai. Ia rau te iloa. O le taimi fo le nā. Ea ua cut off ai ilantou o le a atu ina mai le tarisa o le tātou fisili. O le fisili e whapea. O le ale wha uminga. O le ingoa SHortKap. What does SHortKap stands for? O le ale whauminga o le ingoa SHortKap. Ia wai te leo i lantou e tā ua SHortKap, ia o SHortKap. O le ale whauminga. Ioi. Au e te whatua mai o e sau whauminga. Ai tau sau mai le whauminga lai ua mafua i o na whaumi e lea onga leo lantou la vaingoa. O tali sao o le ai. O le ao i le tātou draw. E te ono manu malo ai i le tātou whailonga. Tolu se fulu tā la top up digicel lono winga e sa vali atu i le 5 se fulu tā la ea digicel Samoa. E aua la makua mo o mia lava e tātou Samoa ea le tūlanga tau le top up e mese o le lockdown o lo whangasoro le temi mara tua lau a level tū tātou Samoa. Niso tātou press release o whamatalanga ma whamau maunga o leo o whailoa mai. Ia e ilantou fo i o le whengai ma tūlanga tau mata upu o whalawelave. Tutupu whafua se i te tono Samoa, whaatasi e ma le tātou whainga malo. E inisi o nei vaenga o talitalanga o lo iai. Ai tātou tele i o ilisi reporti le tamai tūlanga o le state of emergency lea ua tau mai le aso e whaangatai. O tātou keise so le ua pasi ona nei e lua se lau mon tupu.
ua se lau mo tu le ua pasi la ta ia ta umare tu le na mafatala noi le son na fimle fe ngal minister leo o ia fo i committee o le vaenga le New York o lo tu tono committee al parliament al cabinet ia ele ia usa mo ile tulanga fo ile le tu ai nga tangata pesia lua se lau saka i se lau mo na tupu peita ona le lala le na tatou pasia ile leina le nama bulu se lau mo na tupu ila tou le sa afia o me ia tu ai fo ila tou le au fa inga antoa ile dai au fa yo ila tou antoa ai le so mua se yo o mai i le so ua fa maonia na afia ile covid pe o lo afia ile covid ta se mai ila tou o le uto e malolusi tolu afe mo na tupu tolu afe le numero a o fatu langa mai la me ta o active cases po o tangata o la lava e yeile siama ma a afia ile taimile nei e afe fitu se lau mo na tupu lo winga la o lo lau lunga fo ile numero lea o ila tou o to fa fo sia lo la tou malo what yeile numero wala walunga le numero ila tou o to fa fo sia le la tou malos ya o le la tau mo tu salava o le tau fili va alava ya le tu langa lo iai no winga la active cases mai ya ila tou anto alava e na fa mawina mai le va le na malanga tu Samoa mai Australia ma fa mai te mo so solo mai ai mal fa mai ya pole alava e wala na Samoa community tolu afe mo tu ila tou o fa mawina wa fia o le numero la lea ua toe recover ya o ila toe afe tolu se lau mon tupu lono winga o lo le leile fai numero ila toe o le recover atus tu sai active cases lono winga na pautanga ta lai e iai le siam mo covid active le kai miringa inga o le afe se lau lono winga ona e tanto update na il tulanga o le wha mai o lo tono se tanto tunu i Samoa o le to release name lava mai le fiafi le se tanto press release mai le malo sainia mai le fionga i le ao mamalu le malo Samoa fionga i le tui male li fano pa le toa suala vile lua ea male fasile silanga fa pea o le a fa muta mai i le aso valu me o le aso valu me le o le a fa muta mai i le tulanga fo i le o le iaio Samoa i tūlanga o aia i ngai lalo whaalwe lawe tu tupu whafosei po le state of emergency. Oro winga lao le tau wa wavala mai a tātou tau le leia. E kau maanga ia mai le mele tau tua atu. A fu atu iei. O le tau wavala mai a tātou tau le leia. O le kau se kueli mai tua atu o le vanga. O le la ua whailoa whalawa i tele mai. I le whaasile silanga alo i ele nei le fiafi nei. Ale fionga i leo malo tau la mai fo i tātou cabinet ale whainga malo o lea o le a muta mai pe whapau mai i lea so valu o me e ale tūlanga fo i le o le iai o Samoa i le state of emergency e alono winga lai pi tau wavala mai se a tata mana i tūlanga o tu atu karusia ia ia o atu lea sol tātou se singa fua ale wha solo tu ia ia o seki le le tūlanga uma matau matala mai ni na ia vanoa e se yo aku se moli mawina le tatu se singa fo se yo aku se ia sia ai ainga ma ia be se fo yo o nu uma fio anga ma se ia si fangua ma ia ma me uma la vo ia tono se tanto tro ai ole tanto wa visili le na jo no manu malo Samoa College Samoa College of Performing Arts. Ele. Esa wai la ukania di sele. Te fia kama mama. Ya mana ya etele afo ila to wo fa ani me ola to le wo sau ya ni si otali o lo va etu. O le filo mai maritai sa. E yai lava le saonga. Para tua. Ele upu ele upu le nai tasi na po le matai tusi o te lon matai tusi na le la tau fili ngata mai ai le tali le to tele ya e tatou te e talo le no winga o le tele lava le tatou tai me te tali mai ai o le a le fa uminga o le upu skopa o le fili na le a le fa uminga o le upu skopa ya po le a what does skopa stands for. Yeah,
e te awete mai vo le fa pe mai o le mafkanga kama kwa iyo Samoa People Card Transmission Samoa People Card Transfer Association sau vai le tani le sau ka de maua ma lo lava atalo fa tu tele o tu ngo le tanto por clame me se fo yo wo pa anga mai ale tanto BluTV le vanga le fiafi e talo le tu la e ono Aua le unga le tātou fesili lea. Ai whawheloa i le tātou mā lolo na lua. Eoi, mane tua. Ea o te vai e tunga e pea o silinga tali seu. O silinga se tātou taimi. Ea ma le e fionga fo i le minista o tanga tātou moto le Pasifika. Lea o savali atu i le 15 minute. Ea o tautalia se tātou a fiso tainga. Ea o pua ngalo i le fionga i Aupito. Ai ua tu excited le ko inga po o pisi fo i le nei aso. O leo failo mai ele ngata ile o leo failo mai ele press release ale kabinete ale maloni usila ole weekend nei por fa ingor vayaso e ole amalanga matu ba atu ile fionga ile minister tanga tatu moto Pacific ale fionga ya Aupito su o William Sio mola na malanga fa ale malo ile atu moto pole tunu o palau ele to moto palau o feri ye palau ri e ma fai na so mai tau io ele sau fai longa mo le ofisili le ana lo so mai o le sia tunu e tau le talata i palau pa pe u ia inga palau vo le ke le ngala o le popo ma tau sa vai io ia ai o le tata ofisili la le mo le scopa e te manu malo ai ele toru se furuta la de te sau ai o le fai longa mai o le fa i loale na le ainga malo marka pene tani usila nga weekend nei ola fai malanga toile fionga le minista e ila na malanga fa malo le turo palau wani sio mata uputau I feso ta inga ia male fa malo sia o le tulanga lava tau I le fainga malo lua male fainga ua malo lua o le si vaenga le ana o ta pene ina fa fisilingia ile fionga fo ile minister a misa stasi ofisita wana mai la visitasi o wo mai ali tanto por kalami ona tu le sa fa fisilingia le fionga ile minister le verso de day o le wo si tanga le wo to pasi le si tanga o le tato tongi amata tono New Zealand lo su tasita la lu su sene e wo si ti ai le tongi amata ai sa ia le fisili ne tu ina mai papel fa ngol fisili e fa le wo tu le fionga le minister e uia fa pele o le minister le e fe ngai mala mta upule ai ina ia tau fa le o tu ai le fainga malo ele o ye se fuanga fo ile o le sitia o le totongi o le rate ila tau fo ila le o ko kiki se furu lima lua se furu ko se furu tau sanga o fainga ruenga I se ngaruenga e wai pe ia tangia mai o le ngar si ila vo totongi amata ia fa pela o le wo luas furu ko sanga le fainga ruenga a le te rufu lima tala fa titainga ia o le ngar ko nga o ko pe ko kala le wo lua vai mari tangata fato a lua tu le nga ruenga ala ia fa tu pu manatu ale fsili e mole to fo lo fa nga ile sunga ya David le lofi ia o ia le ana fa fsili le na mai mele lo lo mo mana ia to nga fsili ia e o te fsili me fu le fa pe fsili tu le mingiska po la mole mai ska ko kupere e miliona ina ia ile fa pe na fa nga o tato ai ni au fsili fa pe na e vai nga fo e ono alwa iluma ia me se fo io no ave fa fautuanga mana ia lo o mi mai tato program ai o le lana uta pena ave ile se tato fa fsili na pe o le o fa ile fa to fa la inga il tongi amata ia pe o le tala fa unga ia le fai foi ma se fa to fa la inga ia ila to long service ia o te lo ni se long service la ia la vai lo lima lo fitu ia le pe fiki la vai au amata which is ele o tele o futala no ato se si tu fo ele anga me o le utele na fa inga me ia ai se fo ia se sila wa fo ila to o leva o ne to tu ni se o ngaluenga ia awala ngai tawa na fo ile fu ni ile la palapa o po masadia o le ala fo ile pulo le to tu a fa tu langa tu la ile fa inga malo se si ala fu e fa pe ia o le ame irunga le lusu kaskalar ko yamaka ia ai o la to u mala vota is fu to sanga lima luas fulu ia si ile sila ko ru kala ia awala ngai la kura ko te vetu e ro ku ringa ia e unga uma ko kuri ama wer ko yamata
ya ua matua maanomi mo au le sito ina ma le silo matua i le leva na whainga ruenga matula ka whapena le sila na vaenga no mana se i tau fesiringia e ngata fo i le o le upasia i le tula fono le whamamaruina o le aso fo i le o le makariti e aso le a maori makariti e kausira fia li nga ali e te tausira fia ina na vaenga tuli toi lolo o le makariti ia o le pe o le aso le fa mamaluina e fa ilonga pe se aso fu lilo se niu ia pe se aso fa pitoa le turu o mauli ia e la o le aso fu la so inkia le masanina o le safari Soli, ele se safari ele o le tiwali ya. E la aso fa pito fa pena. Ta sila le aso le ua fa longo tu o le ua pasia fa le tu la fono. O le yai o le aso le o le matariki. Ia o auia. Ia pe matariki pe maalini po le ale ko inga ai woka fia wo kere aso malolo. O le afa popo ina yaso e malolo se i feilo ai le ai ma tatou ainga. Atalo fa dia to umalava. O lo mafuta mai lungo tatou proclam. Anatu o le tatou wo tatou fa sala longo fa pisinisi. Faya tu lo tatou so ta inga wo stand by mai tatou malo i Samoa. Songwriter li pese la wiloa. Ya ShortKap aka Trump au mosoli por sunga ya tapu au mosoli e ole afanga solo le tatou proclame wa utelo e ya wasilinga ya le fisota mai o le fionga ile le minister ala tatou wo tatou fa salo fa business foi mai fa wa tatou proclame le vanga le fefi Bluwave Ngalumoana. We are focused on providing digital solutions for our Pacific people. With a creative team that incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific. O le Goodman Freight o se tautua taufela ua inga Maota ma whaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingaloai. Ma ki lewa ina fo i boru po o sa vai. Whaafisota i loa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu tonu valu. Bo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Wa afia Samoa le Kovichis Fluiva. Download nei loa le Samoa Travel Tracer app mai le Google Play po le App Store. Install ma le sitala le numero lau telefoni. Whaola le BluTV ma ia mauti noa le ola le app i taimi uma. Ele isa data e whaonga aina i le taimi ola i le app. Hasia si i le Samoa Travel Tracer.ws moni si whamtalanga. Tātou ngā lulu e whaatasi mo le saunga le mua Samoa. Do it for Samoa. So e whaatalo whātu Samoa i lau whaasausaunga le nei vanga o le fiafi li toi te liu mai o le tātou porkalame. I le Tautai e le vanga le fiafi wale saun miniska. Wale mosia wano o le aso tau masalo a pea ua enjoy paki miniska. Bea wa lue koe si yaki fo ia langa COVID test nga. Because I remember ale positive role test al kangaka. It's no go for the trip this weekend. So maybe he's double checking a few things. So gilang malangais. O ia tasi na mela na ua mai ana afia. Ua mai ana afia. Ia e peia ele toe afia whaarua ea po lea mo se torumasina po lea lava. Ui o lea. Ia ele a whaina. O lea ia ili tai o loma loma. Ia ele umai fo ili whaia so le tua. Peita.
Tatele yo lo e mai lunga ma failta to se yo le ko ngu mela. Te lo o iwo lo ai. Ke le o korisio Samoa le mai mo lunga le tato proclame. Ai tell us more about this matariki ranga le no vai tunga o e al tanga tale na mo fa mana tu me te ule matariki. You know, or it's a holiday. O se aso e wha manatu ai ia o le bese New Year fo ia le au Māori, and I do apologize a whapea ua se fo le explanation al Matariki, but it's the stars o whetu gas. It's the one time they have an alignment air o whekula lea. It happened like tosanga umal mele. Yes. Le la wa fo wa ma wina fal tula fo no. Le afai maso marolo. So it's another holiday. O tele o ele fa perfect o tele pole ale winga vai tau wala vai ile maoli but I wo fia wo fa popo ile lisi o so malolo. Okay, for sisi annual leave. Okay, ai mai le se tanto malo te lo fo yo le ua ta pena mai le si tanto te luisa mo tanto mo lava se fai le tanto se o le tanto fusili o ka se mali o le to te le o nisio tali Samoa Collection Samoa Collection Association. Samoa Collection Association. Saulesi Samoa Old Boys. Ole tali sao. Ole, the correct answer is Samoa College Old Pupils Association. Samoa College Old Pupils Associations. Ana tua la, e te tauna sa o lau sa pelaina. E te tauna sa o lau sa pelaina e lefa apea o le old people. O le program singa o le upu lea. Pupil. O peo koe mangkua i leha ona ia. So say the word. I think Talai knows how to say Lango le onga nan matofa Samoa. Iro waso ia. Iyo, asau le si saula se mako fa ya onga vo le kamai le fa ko asau ma NUS. Listen up. Say the word. Ai vai la yo lo nguku fa fele me yo lo ngutu. Au wa ke mai fa fele yo lo ngutu Say the word Ai sa unga upu. Peoples. Ia ole onga mantu fa Samoa. Anyway. Ole onga fa Samoa sa na vai time. Say the word. Ia fa mai rola I mare fa ya onga. Say a sentence to use the word if. Vai la ia ka masa besera ke wa lo poko ya fo ya onga nga ka oi my master. Vai anga ngo fo fa solo mai ya le linga ka ke vai ko ngai ki vo ye le ya fenga ngu anga ku ai lunga alua awo anga o mai ka masa anga ku ko lunga I am a if. Ole master le if. Mantua pa. Ole te mantua I am a pui. I am a kero. I am so I also I am a if. Ele wa o tamaititi na fa ya va ti ama tu sa tu say okay. Se before ka ko spinning wheel fa Bolivar ni lunga tattoo screen. Wow. O to se sila mai. Ia wale me fa ona auto lau atua. Ioi. Ile tele male no. O ilantou o lea ua sa o le leia la tari no winga se le poko io Samoa College olea Samoa College Old People's Association vai lo ko asiata le na ole antanto o antu sei pe falita to vili on the count of 3 pair. Okay, 1 2 3. Ia, ole na o ta'avili alu watu ta'aviro I lava le tātou vili le dei teimi alu watu masela, alu watu palasi oi le tātou malo Julie Toluono oi le aito ilolo Julie to ilolo
O le ngoa ko ngoa le ngo mentioning nga ngai le amatanga le tato porkalam. Na fa yela u tala me fa malo. A le o malo ya pati vai. Congratulations Tuli. Ya. Se fainga se TikTok nga ngai. Na Tuli ya o tula fodo masani la vale tato wa tala me se fo tato fa pito. A fa peolete mafuta mai Samoa le lei sen mai tato Tautai yae. Sen mai Tautai yae le page messenger Tautai yae. Ia le numero le digital le Samoa. Awe ke sendinga mai se singu mela. Iyo. O vai tu afitau ye tau sanga le wotea. A fa pe o tuli o le New Zealand, Australia, America so se tunu u fafo mai o Samoa. E ona au mai le o le swafa o lo ainga e tangata le Samoa. Ia malana numero sao. Fa mole mole. A e mai le numero. A ese se. A ua mau atu ia ile tatu top up. Ia sorry las me tu. O te whaano no e whaasisila tu. Wahalu malesi kangakala umalo. Iyo make sure siati le leile numera. Digi sell le Samoa on a said mai la yele. Malanga whaalo. E hata tu wa se ileas. Oh man, that's a lot of people. Okay. Alofa. Yeah, never mind. Next week, Asiata, it's on you. Yele top up. Yeah, okay. O te whiwhia whaelo atu. O lea ua to aitau nu ule tā malo. I lunga o le tātou, ai tātou tele i o atu mai te tonu i le tātou malo. Ia se e whanongolongo me le tātou pesele. Iyo, le la tai natu. O le tangata tonu ale nei, e ana le pesele ni. Hele lava fo inga e fia kama i lotu o lua. Ia ma e te ewa e fusi e fua le ua o lesi. Ia, ai tātou musika. Iyo, ia, afare tātou musika lea. Ia ona whawhiloa i lea. O le songa ia Mr. Trump, a.k.a. ShortKap, i lungo le tātou proklame. Ela mo vai tu e ata ono o le feto a e lo tonu le tangata tonu e usuina le pesere nei. Iro kasi ngai pese o le vang fa ye o vai me se kweli au fika. Boy, eu quero ka fao I o fia. But I'm very excited. O pesale kaka e fara ka vale pe ma o ka fao se. Tango lima lua fa fele atu I lo sunga tapu au mosori aka ShortKap I lungo le tatou pokalame Tautai yae. Ia, whaatara whaatu Asiata Pio Vaoliko, me se fo I le tausala fo I le fiafi. Ia, ai le se loa ia lo waa nea fiafi. Ia, mua lava ona wha fo I le inga man wha tai le tua. Ia, ono nei ava noa le au maua. Ia, o wha pena ai ona maua po se ava noa si nei tamatama. Ia, po se ava noa sale au mua. Ia, se ia nga ia tua. Ia, wha pena fo I tātou whasoa. E niso nei ia uta leni ia pe ona pena ana pa fonga le malo stato atunu ia na foi tour vai e na ia musika ia pa tala fatu so staffa stato atunu so se Samoa ma mai ia tatu so tainga nevia ia upu ai masani ai e ia na le fia ngai ia papa ila mataleanga pe ona tala e faile ma malo ia ai awa lavana pa talofa mai lava I lo tia lata oto ia se pa ia fangatau lo sawile ia watu munutula ia watu vanduloto Ni o toa o iloa, ni o toa o isa, ni o papa talatala. Ea, tau ia na nunu watu whaatino tau sala. E le au ia ise leo la o tu ona ni vaenga le afiafi. Ta alofa lava. First and foremost, I would like to thank the Lord for this given time.
to share my challenge with the world. Thank you to BluTV for this golden opportunity to be your guest tonight. And warm greetings to all our people in Aotearoa and Samoa. I also alofa to all my families and my friends all over the world. Talofa, talofa, talofa lama. May tabalo to pai Bruno. Talofa, talofa lama. Ya, whaataro whantu I lau sunga I li pese, lau sunga I li whaasala lau. Ia o lau sunga fo I li whai pisinisi. Ia o ao e tala tūlanga fo I o le whaata o tonga o lau whaatu lima, e se fo I o mamalu o Samoa. O vai akua koe kau maalilisi o tua whine ia pea. Lana whamai pea te au. Pe le leise anga nu o le tampese lea. Io e pe na o na leo e pese ma le o fatu ia o lea e vai ala ia. Ia le la ua sila toto ale tausala o le BluTV. Ia ua matarolofo fo I le whakabau a le aturu o e pe o le tala I le moto le tuia ana. Ia tui ma le li whano. Ia a o whaasavili lo sa fo lau e me se fo I o le toa I taunu I lunga le prokalame. O koe whanongo pe o le o koe whaata alofa mai le au kamba fo I e le o I lunga I tūlanga fo I o whaari ngā tino. Ia, tai Asiata lango ka vai aku ngau ma lili tausala. Ia lango le whaasa moanga le upu makaliti. Ngau whalongo ku ngai ko ke vevesenga o le makaliti a oko. Ia ai ia makongi Samoa ngo le lockdown. Usala a whaasa moa o le moe maalili. Ya wale ngo moya maalili lia fale vole lia ngo le tulanga le matita uvo ia ile tulanga pena ia le fa mai foi o tau fa matau I matau fa pepe mai ia tonu se tatu watunu Paro fa tai se tai mi tatu o I tulanga o le o fa fisiri lau taleni alanga lewa e to mua mai lau saunoanga lau sunga ShortKap o sunga tapu ile lockdown o ngi la ngonga li o le lockdown ya utu Samoa wai wa ngalo fo ila ngonga lockdown ya mato wale ba apia ale fatu a o ya utu o ale ngi nga ngonga melo fa ya va o yo le tangata e no fo fali ya tu lo fo ile papanga le manu statu watunu ya tu langa pene ya o ngoi le I o mo mai Samoa se fa mai fa pe Malaysia me o le va te le no o mai Samoa tala e winga fa mai ia mai lea tunu o to tele o maliliu to tele la to mai o mai lola ia to Samoa ke lo le sa tele ia taimina me le tu e tofo lo tato pa tu ia mata tu ta pena ia ile o me fa me utu e se femene ai e se le mautong ia ai lo ia foi la tu lo va pena ia no mau pe le lo tu tele ia pe o le sa fa ia mo ko ke le ia le loko le la mai lo tu tele ia o ngai le asita tu me mo fa ia o fa ma ia ia pa wa fo ia o mai tu yo ta tu lo fa no ai me silia o le lava ta penanga matua lava matu to ta penanga ia fa fo ia le o fa le me seri o ko victis fu maripa Malo whaavitai. O le ta pena e pea nisi o whaafisili o winga I au musika ma nisi o pese. Ea o le fito ante I fo ile tausala. O oe usuina pese ia. Ae ele leo le motu o le pāua si la fia e amata mai ai. Ea o le tangata malona tupuanga o le tangata fo I malona whaasino manga. Tapu la foantu. Whailo le seunga. Ia mesi fo tūlanga o le whaepa whaafonga maua si tātou. Tuno tātou amatai. Ea whaavitai Asiata ia o lo wingoa le pepe whanau. Ia o tapu au mua soli ia se o tama mai sale au mua le pata ia ngai ona yo matuolo o lo lala ina yo kilangi New Zealand ia o sitsengi fo ina yo kilangi New Zealand ia sitsengi New Zealand ia lo lala ina yo kilangi ia na yo matuo ia mese ia na yo uso maniso Tofa fine matuo ia mese uso electric ia ai wau ia no fanau tono fatu ia ia stemme le olanga ia na ola fai po I sale au mua ia le nguro o tina o mata utu fale adili o fato ia o mata utu fale adili ia o sale au mua ia ai olo o no fa o nga neila I nei ia I le ngupa ia le nei o mali o le hainga na ho sia tautonga ia manisi lava fo yo au aina ia mai sa taua ia vai pua ia sa toli pai ia aingo se o lua ia pa pena ia no fatalo fatu se stasi la voto mau mai en fasalonga nefia ia fatalo fatu mo o to
mai se na ia wo mo paanga mana ia ainga. Alo whaftai tapu. Ole we na olo no fua o we tua uso pia. Oh, you know, o kua kauloa ia Alepaka. Kamakua. Welcome, brother, because I am from that side of Samoa. Oh, even so mutua. No, from Alepaka. Alepaka. That district. The district, because I'm from there, from Samusu. So. Samusu? Oh, kai Maori le me ke ruo mai. Ya, ala tuna le pasi. Walera la famtala tu le tama town area ya o lua le lua atu matangi. Ala tuna le pasi. E mo e la tu na fa talo le fulilo. Ah. Ya ina le tele no la le pawa mare le tisi. Ona lua tu le konosia tuiti avea. Ya ona la tu le umati avea tu ulo ina jamus. Ya fa solo tu ai pasi ya maile. Ile alutai. Ya pasi lo autu fa la fa wa pito nuna. Ya to amawolo ya sunga ya tapu na isale umua. Ya ai fiore tu ya tu fa nofo ya ile fiore matua ya tofua mi se fo le lautina lau le lei ya ma le tawanga ise ya sale au mua ya ai ma lo la fa tai e le pese le ki fia ya i fo lo fa fsidi se ye fsidi ya ile. Yes, but you know, I did want to quickly mention ShortKap, if I'm allowed to use that name today. It's Peka o la vale e longo pea sound like similar to Tupac. Le ngole le ShortKap. You know, o fema for me ia lo swafa le ShortKap. Ia o tapulo ngova o tapulo ngwa o ngo tapulo ngolo tono pe fanga ku se vala o ya uwo ya cap ya po tap ya so wa onga ia ai ngo kilo pe ile au pepese ia ina yo so pepese ia wakele mister wakele king ai Mr. ai small man ia o mafo faulo o tanga te pupu so le boot le short le short ia ngala ko lo fa pipi ifa kasilo wingo mo lo pas umile ia pipi fa kasilo pupu mo lo umile mo lo wingo le ia ngai mo lo la ia ShortKap. Ana ya, I like that name. Yeah. Ya walanga wa ele ma tanga fo ya me se fo male ma shouso. Ya walanga mate no fo onga fatasi. Mate no fo onga fatasi male uso ya. Male uso ya ShortKap. Ya sure. So asiata la le ma fuenga o ngale ngole ShortKap. Ai le tele. Ai se ya matan le tanto wa au tata noa. Se taimi foi tato wo ya pese ai fa bole ShortKap wala nga fa ngali ngole wa lo ai o el to tele ya musika ia ole ale umi ole ale a fo fuanga lo so fuanga male le titi male mamau tua na fua ina amata na fia tu langa ai mai se foi o el stanga tele le tele tu langa le pese rap foi le e fona to aveta do le temi amata lo fia nei me musika. Ia e pe tala no lo le pesi ia e mo la lo to ma la lo wile pa ma la lo ta e do lo ele ta le ni le pesi a e pesi le mai tu sia o isia ta le ni o le va ngai do okay ma kwa kali sa o kwa ke kali fa chairman a kia ia ke kali ko fa fika ho ia o i le pe fa apete te sibi mo tu sia ia ai ongo le tale ni pesi ia ele o se tama pese fo ile fa pe o le vana na o pese ia le fo nei le lua pe sul fitu le na mata mai ia uta ia na fu e pese mo fa te tai ona sa we usu pese ai mai le matanga ia so o wa onga a fa asala o matofa ia onga e ave o fa pese solo i tono potua onga a fa asala o uma fu ye ileifi e faisi te leo ya pa pela le matu ya 9 ya afa pela wa ya 9 1 2 3 4 kusai e se fulu mako ya 9 9 10 pole e uma fortuna e se fulu nga fa apese ko ya e ko si fosa mea onga ya olisi pirio kai ko muli fo pa uma ya malolonga ya ai o le tale ni sa ya una pengo fingo connecta ngai pese o le tale ni le tu stala ia male tu si solo
Mai loa la o e tele o uo ia so ua o. Ia i le tusi solo. Pe e o olo le aso le Teachers Day. E mauti noa e tumulu mo le matou potuhu le potu o le vasenga leo te iai. E mauti noa e usu o tu iei whai aonga. E usu o tu iei ta mai te tuli matai po le a sa u poem. Po le a sa u solo le ala ai po wai whai se whai aonga. La whaadu iei lau whaangau le mali. I le pasi so o au male ave au wha pese solo i le tele o matou potu aonga i nā taimi. Ia ai sa whasolo mai songa leo langa. Ia tau le amana ia pe o te mawhau i se taimi o te pese i whaapea. E se taimi i loa ia usi tālen pese. Pau lawan mea se ia o le tusiata. Tauke i loa sa matui to tele ia uo la tu te loa. Le ua mafuenga whaila o pisinisi leo le whatsui. Le ua design ia a he sui so tōlu. Ai i le pese a io. Whasolo mai na o anio tango ka kusi pese. Ia ma ave ia uo e kausu. Te le nā malaina o te le nā tia voi. Ia e isia uo ngai a paunga tailongo i pule. Ia ua e mai paunga tailongo i pule. Peo sa o mitanga ina ua uso e paunga tailongo i pule se tasi o pese no tango tusi a patu ie. O i ngala, a makai longa o tilo iei. A watu ia nei pese pelua o tongu a pese a watu stamo tai ia mausu. Ia i paina isia uo kango kusi pese a watu iei. A makai longa luia. O te alu e whakai ngā usu. Alu e wao te telomia. O te lei loa tāse pi iano, o te lei loa tāse ki tara. Ai o whati o pese. Ia pese mea alofa, o le mea alofa me le li. Ele pei, e mawhaino vai atu. O le mea alofa me le li. E whafose iana oso mai upu ia ilo mawhau. Oso mai malefaki. Ia le lau e kere fongi vai kemingi. Ia ke whangoa record ki uko e ngalu. Ia sa uele whaki e pese. La, record. Ia mo koe saulo le i po se kaimi lua, pe kasi lea so e vai o koe saulo. A makalonga ku ia mari beatbox. Tanga lima lua. Ia, kukula i mari kamanga. Ia o ai ngā whauwhau. Ia ma, bawa ena tama ngai a ShortKap ia mo. Pese atu nei ia ile. Ai whauwhongan malo statu o tunu. Malo whaapitai i oi. Mana ia le tala anga, ese le mafoi ma le tua so wharaile, o le man tua so le tele o le au mai ia i la tō le entertainment i runga e wha tala noa me se wha o tā leni o wha i le tua. Mana ia le tala anga o langa pese, so i whanga pese a me se wha o le fianga i pese. O le na tā ua ies tangata fia i poems. Poems. Tangata fia. Te lope langa lua ta ua solo a favor bore tepe le isinga u kamai fa mo mesinga u kamai solo ngale isi u tofine ya pea me se vole la le lei e fa pe langa le fia u to le fia mana pe sina u tamai solo foi le pe fa pe tu sai matato por calame. Le tau sa lai le la le ie la mata ata e o avea ia o se tinu masala sala ia itanei. O momo onga o te fia wa ai tino ia te oere marketi funga leik ea. A ta pe tabi le marketi funga leik, ona o se hai atu le ia oe. Hai sia o te. Ai vai le koe kami fa mai hai sia okay. Oe kami ka oka se me maule sau sia okay. Oh, thank you. Ia, mana amu o le ua fai mai ai le fatu so malanga ile mafutanga be se foi ma fa uonga male uso pese. Sao. O ia foi se tangata fa sala lau. FM ia Samoa. Ai o le lau lunga lava o tūlanga tau solo. E ila le solo maka ukia ar koinga. Ia, e whaasifo e le tātou whaataritana noanga. Ai e lau pese se i tā lava i le taimile nei. Si whaafonga mai Samoa wa o tele o i latou. Latou tele i lopo i tu siere pese le nei. Ia, ai fia lava iai. O le ngore pese, o le eli se se. Oh, yes. Tasi le nei pese. Le se i tā le taimile nei sina whai upu ma whaafonga le turu. O na foi mai lea, te fia fesiringia. O le ale mafuanga pe ise me na tupu au le foi tu anto le pese le la luatu tambale e fa pea ponga io o vai ma di ma kakare so o le alo mai ari gingi va o vai fulu o kalinga o le fiva io lo bagava. Se leo mau fa mai este ua
mai ile ta po le ta ele po mua la mai le sa wa fa fo ai to le papa tua ma o le mai le te ne wa se se le ma fatua pa to ngala ne le fo fa isa mai te to fo matuo eli lunga le toya ina life toi o so e fetu na yo na po na i via fa o le ati po o ia lena e tai le te ne le a manga so what it is what it is what to look te wa o mo e wa faste no to le mau pe lo le fai pele o le business o lo su e ai na chupe Elise. Ona ulona vale taimi de sa wele pese le au te fo le sila fia le sunga ya ShortKap. Te mi fo yo fa sara lau stasio o nanga fo nei New Zealand. Ya no fa iloanga no fa lo lo uli stanga te mo fa lo ilo ina te tono New Zealand le pese le nei. Ai o te le i fesili lava. E le sunga ya ShortKap. E na fua i se ana tusi le pese le. E mi fo yo fa so le pese le fa mo. Le pese le. E tata no tu pe no tano tu le matanga voia o le talia o le tusiata o le tu solo e mo fai no fai atu e so ta ia la musica ma ngol venga tusiata e mo fai no tusia se ata mali e lava se lo matua le ku o so si silis ya la kula ka ki kilo to mai oi mali e tele le ata le e mo fai no tusia se ata fa no e o se pepe la si i mai ia la spua kule kale alonkinga ia por sa wa ino fana pinga kusi se ka wan se ki kilo le aka e fa ngo wela ngona le mila so e fa pe na wela le musika o mo fa o le pese le tu sia o le pese mali so o te le fa pe ku tu lo fo ia na ia uso fa fini o te fia langa e pole ase tumutumunga e to tele a fia ase tumutumunga ai lo se papafini po se leo se papafini ta to te tali e pie mali e fa longo voile ba fua angalanga o tu sia le pese te tauna mali o te fa nga ina la le leo na ia uso papafini e pie fa leo ai foile ina ia mali le pese ia ile fa longo se kusa ka mo ata ia pakai voi no mal mato ainga ata se todo ia no mo tinole ata voi la si fa fine ata voi listo ina ata ile si lo motu a pakai plan mato fale ta bien moto fa ia ka voi la ia le o lo la ile sa ni pu apuela no fanga le o le leo foi leo na ia uso papa fine le te leo mau fa mai ese o pe le la ele ma fu mai ele ka po ma le ta ele ngalo tala o le fanga kai pe o le ata a fa no le ata tu se fa no a fia le ata tu se fia po e pe vela le pese e ala o mai le leo na ia uso papa fine o pe ni tanga tai ma li ele na tu o sei fo ngalo tatu yai ai o le mafua anga tu se pese le o le tusi foi le fai la unga iba foi upe lima ono o aso o le titi o lo fe vale le anga ia o malong maka po sia kai kunga movie mai le TV sa mo ya sona ia a fai mai la lo kinga ke fa ka mese kinga ngamu nga lo mes kinga o pila ya mor fa sa a ko vole le mo ko mai pana ai ai mese la kolosi mo kunga mai ai le maulia il fai la unga iba ngai la ko kongwa ta tu su ele tu si pa ia nei ne wale ba ona tu sia fai la unga iba le foi upelima so le fai la unga iba foi upelima la fa pe mai o e wo e la tu te le la ngona te mea ole maula le nga ia pe wo mai so fe vale wa lo le fai mai le fai la unga iba foi upelima o e wola e loa e oti la tu a o e woti ia e fa mai la tu te letra la ngona se mea e le mafai ona to ita mai e le mafai ona to ya lo fa mai no winga o le se mea la fa mai e fa ngalo ina ila tu o le te la o pese mali e le tango ba e wi o pese o fa fianga mali ai o te tau mafai e ko singa mai message ai go kongwa singa fe au fe le tu ina ia e mali e whalong ia ala fo ia i masina fe au e ki fia tu o fe au langa pai me fe au pea
Asiata, au o te rua toi fefe vavani. O le foi la mau atu ai I. Lo winga la e lo tu la tama pese I le o stam pese foi le fa pau pau. Ia, so le pai asi o to anga tene le lot. Hello. You know, I love it, Asiata, because o le pese alia, o pese uma, okay. I said to Asiata, palongo lo le pese alia, eli se. And whailo lo kalaya Asiata. I know okay sure o le message le lafi ka male ShortKap I le pese alia, because even though o le ma le whaalongo, but I know, I said, you know, opo o pese, like, you know, LCC, or you know, the bones of a wrong the wrong person, and I'm like le message, but I like that, you know, that you like fefe. Yeah, yes. No winga la amata tu le so wale fu to ai lo ai le maule tu spaia. Awone e to fefe. Ya ele to la ngona ila to ni me ai ole na ta u ai amese fo I wala ngol tele ha fa tunga fo ia ale sunga ShortKap. E tau amai ai to tonu le tu ai nga baonga ngana le ana yo tato uso fo ia mana I tu fa fine io o le la tau peside tu ai e tau na tele so sau mafutanga fo inai tato tu tino ia fa fine ma pesa tau iai se asosi fa pe po tu langa fa pe ia so wa o le mato tau sanga ele le ia mako pangi wa pe mako kesi piko ikua ia ele si o wo fa fine so fa ya so vestal wa ku I le pea ia patalo patu I kamai ke le iko tau sanga ave so I vaiva ia pa malo atu mo tu blela e fam ta la tu ia mai pa matu o langa I lalo le ia 7 ia 8 ia ina ia wo fa fine o ke fia fa ali o tele mo ke le wo ai o ke fia tale fa adi se o fa longo I la tu u pueto tala mai ya ka maka ya ka kari ka ko ora te fia vele ya le fa adi vele ya se ka fa longo ai mamulu mai se kala ke manga o ya fa leo mai se kala ya wa tini ai fa mai se tala por alta mai tala fa fine fa mai ya ka di mon mo posen e ala o e fien matu vasenga e fa oso ya le fa didi ya nga ya uvo pa filena ya le matu mafanga na pe ngola tan o telefone fa lo so o yai ya o telefone oi ele fa pe sa yai se tulanga fo ile na yai na fia mai na taimi Alo la fa so keren mai kailo pe la ta me ile si pese la ta to me tu ile si pese le e ma fai no fa pe tu mai le tele o pese ese ya la fa longo le pese le nei asi foi le nei pese na no fa lo loina fo I tau sanga wa pe wa rua tau sanga taruai le pese le e ta ua o le suitulanga se fa fonga bale maro le turu e la fa e mo tu fo I el fai upo martali ia ona tatou to e o foi la ia lea se I kali mai ar ka fa ko pese ese le ma ati o por pese le nei o si la fa fonga Si a o la, mali e lo so le ite salai.
ta ua whaai poi ponga. Tuai bea oni a whaalu numinga nuwekana le poli uli. Yes, I knew before lo tino tia o e whaamaoni. Na ole ngata e whasia ai pupula o na mata. Na ole lau nei ua se I totonga ai mino ino I lava. Le anga lo no fo umiatu aua umona e fatua u. Te tasi ua ia poi poi lili ilo ufatu. Ka fio lai, ka fifi. Ese le ma anti, ese le lololo, ese le matuitui, ese le onga, ese le loloto le whaato whala inga. Ea ua ifoi, ia au mamao, wa e maua lulunga. Ole ase vaenga na etusia ile pese lea me se foi o lenga ngana o lo e whao ngaina. Vaftaia siata o te loa te le ia o te le mafua anga na tusiri pese. Tato wope la wata wefa matala tu lua ata. Tusia le ata whanoa e whanoa. Ea tusiwe le ata fia. Pea usua pese mali. Ia no whangaina leo le leo e mali e mamodiri fe au na ia mali. E te loa lele se senga le leo le usu le elisese. Ia ma le leo le usu le suitulang. O no te tama whaia o whaaleo wina o whaalongona na tusi ai ia avatu I se leo e se mai lai le leo maali ele ai ia avatu I se leo hoi lele e whaingofie ona pai li tangata ia upo le pese leo te nau e avatu ia pole whi au le avatu ai pea no whai atu le matanga e whaisi maua lalo lo loto I le tali ni pese e le whaisi maua lalo lo loto I le tali ni pese ona tūlanga lea o lo no ta inga so se pese la vote tusia even for the rap po se rap o te mana o lava ia fou uma up ia fou pese fou up te le manga o te whaanga ina ni upu na whaanga mo e se si fatu pese te toi whaanga whaalua se upu o te le mana o ai o te mana o lava ia se upu e fou whaalongo foi le ina ia whaato sina mai ia woma paanga e tuli matai po le ase pese o latu ba o le mea mons o te ele whaatu sa lia o leo I leo po si fukonga matango fia to te leo isi tama tofa fine matuangane mauso pepesi ele whaatu sa lia se o leo na pau leo se metotia leo te nofo maa o leo te abatu tono o pesi o upu o lyrics o pesi o le upu foula no ufonga aina le pese le ona lo wa o I loa le story ma o foi na fato ai mai le mana o le na ma foi na tus ia e faisi o ngo le case as usual ai o le upu e foula fa longo o le sa o like titi mai wo ma sa ni le ngata e fasia e pupula mata fasi le ngata te le pese sa fa longo ia fasi lava le ngata e pupula mata o manatu le e le se ala nga upu le se va ngana le se monga ngana ai ole me ona o mai tau ai le tani foi le fasile ama le asa po le lau nei se tulo o te mai tau so se tani lava e fasi le au manga le lau nei po le asa e sau lava I fafoto o tonga se tulo le fafoanga le malosta to tulu ala minoi lava o minoi lava so le ala no fanga ina mai e fa apito do mo le pesele ina ia avea se ta ia la foi le toso tu ia le fa fofonga ia ma fa longo tanga ia no so o mai le si upuna I tua whaingata langa wa ai talo pua ke fiu ko wakule pua ai le pa ai le talo vela ia ele alo I ai lo talo mata ia ele manongi na talo mata te fiu e tu le pua ai le pa ele tu e fia ai alo I fa langa la to foi ia pe vela le si upuna ia na o siata whanau e leo ni a mai se mātau longo wingaling ka making adapt. E leo ni ana mai se mātau ai a wha peke alu e kongi le mākau. La kua kongi le mākau o mai. So wingolau kalawa peke mga o ska making ke adapt. Mo ka alu la ia lea kausi le whai lele lai whai ma. Pa mole mole a mai ai nga mai lolol pepe mata ik. Kuso ke alu e maungu mai.
whaaitaunga ina ia o maua mai. So le mera le tupu I le pese leo. E le ngi o le la whanau e le se adapt. E le ngi adapt ka miki e le ni o se mātau. Ai o le o loa ngā mai le atua. Ia o le meo kupu. Ia wa aluatu la bal fine mato e batu le Sione jodu. Ia la e pupula mai mato se na tautonga na whaipoi e ia o sa whai le wheelchair wa mai o se tangata wa mai. Ia ai waluatu ole fine ia ma batu ia pe le story ngol pese o tutui la Amerika Samoa tupu wai. Sa tupu isi o konseti no walui. Le ma fuentu si pese le. Waluatu ole fine ia ma batu le Sione jodu. Ia ai sa whai tu Sione jodu wa mai wa alu wheelchair. Ia Sione jodu pele ma whaangala ngal pese. Kusa o le whamakalanga le upule broken heart. O le ngata I le whasia le ngata. Ia ai wa wakulola ia le whatusanga le. Le lau mei fwoi le. Ia la wa se I mai lava na tōtonga ia lai mingoi lai ola. Lai le yoti. Winga langa le upule pese. Aua whamole. Aua a whapeo imanisi o tātou whakofonga mai I lungo o tātou pokalame nipo. I know what to afia I pe wa lata foi na e afia o po a se nei tama vale po tonga sale a mo ele fini au fo mo awane au lava ne I ma fo po e sui tu langa se ala suia ko le pupula mai a suia ai vai pa kadi pai fa afia le fingo ko mea pai fa afia le se ia alu le tunga mau ko ngelo farosa ia so le ko fa TikTok ia ai so le ko kauli si farosa fo ia so le ko kauli si farosa fo ia pe o le vinga na tom talenga ia o le falongona tu si ai ele ngata ina tu si ia ai tomo fai e su ese falongona ava pe o telangona e langona ho tangata falongolong ai o le langona ia e le langona fo le tangata le falongolong ia I pesele a batu masi te aure te mo fai mo moli atu. Palo, mana ia ia upor pese. Wai, o le tele o taimi I soi fuanga le nei, whaatai a ShortKap. E wānu fwele nei fia fio tau mo fai tau whaali liu ia pia. Translation. Ina ma run through ta penanga prokalan. Ia pawalo le tangata I le manino le lele wingo le pese au wa tua mo malingilo I mata o le to fine ia pia. Ai sa wale le talafo le mahalosi o le mele o le pese malangona ia au mai matusi ai le pese. O le tele io nei ona po ele o skanga pese. Ai o le tangata mai tau I upu mawinga o pese ma me fatu. O le kele o le pese le ingi winga ia le taimi. Tele o le pese le anoa. Upu poni lava. Ia o foi tulanga o rap ia o verso taluai mai tu fa so male le sunga ya Mr T eu te no você o I le tou vai ngai Samoa man ia fo ia no fa tai le sunga ya Mr T o ta o fo no sua fa me se fo le o le uso ia petana ole man ia tu inga rap la tu te fa nga ina me se fo ila ia sunga ya ShortKap o rap e mai ai mo va nga na fa tu fa ava e ia nga upu e ia tala fo ile le e ia ona ta ua I mafutanga e ia le lui e le fautuanga ia upu vela le pesele ina ua mai o kai mi fo o ta o faso e sai fa le faso e sai nei pe o le to ia o te le no walu I pese fa le nganga peita ia ona o le ta to te le lalo langi ai o le man ia fo yo le fatunga e fa ata la fonga e pe ai e te le lo fe au tu I know I really love it, Asiata. You know, and that's why I knew straight away, there's a deeper message, or you know, that you have hidden there. But but now that you have given your explanation, ShortKap, you know, and I can visualize it now. But I do want a little facility for ShortKap, because every single question that Asiata has asked you, you have started with you've visualized it. So my question is, ShortKap, every time you write a song, do you then follow up with a visual image, and is that how you get your creative process? Do you
do you draw that out for, after you finish a song? Because it looks like a beautiful picture or image. Pea umaia lo pesenga. Ia, ole whainga leo pe ole pean whamta tala tu lea matanga. Ole o pese e so ka I lava o pese ma unga wenga tusiata. Pea ole ata foi lea wa umanga kusi o sa koe kuma ma wako whaapea. Pea tona tu o ine manu whele lei lungo le niu. Ina ia maa nai ai. Ka kaunga ia se meaning, ka kaunga se movements ko kongo le aka. So ka kaunga kusi lau niu le mo moe whaapea. Ngai loele ka ngaka o sa vili e alu whaapea. O la lai sa vili. Lai sa uli aka o sunrise for sunset. Lai sa vili e alu whaapea. So a whailanga ke umare leia. Ka wakula la ele. La ele meaning. La ele meaning ko kongo le aka. La ele movements ko kongo le aka. So e whaapea. Nā whaila ele musika. Ka tauna I singa meaning, kaunga singa movement, I ko pole se ngai o inga, a mai tu tonu pese, ia aile ngatailea. O se auta ua, voi le wa leo teilo. Ia le ngasko kuluko o whai whalongolongo, ia me se niva tau le sau fo le to mai wha ateko no losi ua iai nei. Ia la kole pese lunga, ia share koe lea, BluTV koe lea, ia wakau le ai lo mar ka ko kipisi ti nga oi vele le sa ye kulo ko ya le fa pangal mo ta tu ai pe ole atana sai so tai nga le la ngol venga tu siata uma kumpai de ke uya to ba ai mo to siaki ya ai le I pe fer manuino off pe fer la manu le ti tu me uma fai so ki kilo va pe ka ko singa black like ke ka tin sai Peir kupa, ma kong singa masimo, kong singa kale, kong singa nyang, ya penga pa ila pes. Ma ya, wo male pese ko yoso ko o yo mengai ko. Pa kulau ya ko pa ya ko ma. No ya ko pa ya bonga monga ma. Yung ko stam ko fa ngara mo ko ni ko so mbenga. Bom meu kamai masima nga yo po ngai kamai falau makanga. I see on the cake. Yeah. Ia, ole se whawasili whabole lau sunga le li pese ia po lau sunga fo I le li whai business. O nei mauto mai umasa ia te oe wale ua maua tua o lewa talalo ngā whai nai le nofoari o le mali e toa, nai le whionga la le leo malie, ia wa fo ia le sua le nofo, me se fo I le matua, wha mausili, mawala male ainga, me se fo I o pau fitu, ia mauntangi. Ai na sila fia e sia umana mea o ro ia ita le ni ne ya o le lua mafutanga na mitanga pesa sa tau fa ngata le ni nei fu le le ne ya fa popo I lunga ina ia no mai lo na finanga lo ya oi lo te seto ma ngai ya tele pesi o le mea mautinole le la uta atu fa fonga le malo sta tu ta o pese ne ya wa to dua fa na o le lucky foot ole sa ol finele no foi ole lucky boy ya wow ne talent ole mango ta fa ma pero wa ima o esa kusia se akau pesa tu sia se atole o taimor mavtanga pe o matua nei la to Titanic foi le tero wa tu sia jack la ka o rose na tau tu pusa me fa pera matanga o si mama tanga ma se tolu ma tele ima futa le música fo pe pa te fo nei música o tele fa mo se pese e mo ia se ma musa oi ela va fer comme que comme kangi le la sia o na mama futa pe na matana ma saninga ma se tonga ia nei tu siata ole ai la tu pasenga na so ia mai langa posta ia pe no si ko se ko le road safety Tolo kusia la le aka ia mo fole ma le piko I lalo le posta saingi kusia mo la ngumela so mo kele ma futala mo se tolo se música kai peles que no le ngata ai ma po fa ai a pese ia wakel le ia na girlfriend ia por telefone para vela tu ia ai si ma wa mafutanga mo tolo ka pese ne ia o te pese wa sapo ono tau sanga talu mama futa mo tolo o te pese fo wa to dua sia fa na alo fa tai o le ala se tu langa ile tapua inga se o fletua wa Vaetolo ta si le vai nga o mai loi me tau pese nga matam pese e le ne tau fa le tonu
ia tūlanga fo I whalo to I whale. Ona ua tele ia le nā male laina I kele I la kou e aku, pai aku, sololo wafu. Ioe, ia mai lau ngū mela. Vang ai ua faisi o me o le tātou mafutanga fo ia mai se o mai tauina le tūlanga le lei lava fo le lua ainga o lea se tūlanga I le tapua inga siau whalitua me se fo le la tu ainga I lau tāleni mal musika. Atai nei se kone ua te atu le sa whai lotu, ua laki le sa o le whine no fwoi. Ua makwai sa o la vai le lau whiwhilinga fwine. Ia ua ke loanga o se siwa whinge le matenu no. Ia se mangu ne no peke o whaasa me, ke alu le, sa ua lau ke ia ai ale mea ia. Ma ia alu tautua nā maoi, aua te tango le pia, aua te tango tele le awa maa rosi mo. E mai a foi nei sena tua ralo mai alu tatua na leo tele ai le la fa ta le ati sai ma mai lo tatanga ya sa na ia fai fa leta ko me ai fa le la fa ta ale ai ya sa mo ma sta pa pakiu pa ke le o ma ka kanga ga sa le ma sta pa pakiu sa la ma mai pa pakiu ya ma o mai lo ne pa se dua ya Oye, te fai alea mea lipe, te fai alea vaenga voi le o le whape atu I siau tautonga, ia alue te se e foi mai fatu alta ai pola alta imi te, Asiata, ke lo foi ia ka ua whamamole Asiata. You know me, I'm a working wife. It's a new modern name for the ko'olua that goes and does the work. So ole modern term la lea, it's a working wife. So yeah, unfortunately, no. I'm a different type of wife. Yeah, no winga lai tau tu salama o male. Tau tu sama umale sunga ya ShortKap. O se o foi to lua tele na fa mai alu se polal tem peti sa wan le po le vaveo. Ia to fang usala la vela me to fang mai la yo. Ia no la tule tati to ai mo to ai fa alu atu. Yes, sounds like fun. Ya asia o la ve fauko. Ya wa nga se sengi. Ya pe no foi kama foi le an education wife nga. Ako ke mo foi kamanga, mo kingoa nga evesi mo kingoa nga uma mea su solo le ofu po pese me o ka lo mate di. Ya ai le ya. Tai po cho lu. So ni ya uai. Olo cho lu eta pi yanu eta ngota. Mo foi yang musika cho lu. Yo ala. Sorry wang alo na fai lo atua. O le silea o lima tamata ia ke sisi ni leanga te nei lo ki o pesi nganga o pesi a o watu nei ke ka fa me kala ka ti ngo la le ki o pesi ia ke si me ma fo por APCT te lo fa ia te leanga te nei lo ia te nei mar malam mai se me ta música se guitarra o se piano el meo fa ko mo la lo lo te música ia o no le o fo mai se ta mo fa ia fa sai le iwa wa vena fa ina ia so ni ta ka Palo, faftai. To tasi lau pese ono le tātou taimi la tātou wantu iai. Ai ona fai wai leo le tātou whataranoanga. Ia me se foi ona whaamapu e leo nisi o vaenga i le ngata foi lau business i le te tāua. E o te leo umaro poro karamele. To te le ila tau o le ama whai ona whai nia la tau okai e lei o la ei o la valava me umatau ma manu ma vaenga whapena. Number 1 tomorrow ShortKap. Il tu langale ai pese le te lo pora pese fo le ngata ai o pese no mo mai lunga e ta o le alu loa ia ai yo te lo po ile le wa e kudia pe wa kudi o e po le ase va nga pena ai ta tu mo se fa fonga le maru le tu fo i mai ta o lunga ta tu fa ta no nga fa mo Telefoni, le tele
fo mata ko fie o le sunga ia ShortKap ma le pese aluloa o tatala antu lo mano o ai wingo ngi pese li ia me se fo o le nganga i tu antu le mata ko fie o le pese ia pa sai Asiata o le pese o le pese ta usa o le pese o le jokes o la jokes o le pese ia o se mea no lawa pese faapili le vele wa faapili le ngamu ai fono paka kore ka mena tu logo ia o le winga la tala le faapili o le la le pese le si o Aupito tu le pese ai foko aka o ko ido le mana o se tamaloa e a mio faapusi ai mo Cosa le pese Ola sa wala mo tama ko ai take serious na ko tinge pele fa to se me mo I mo ko I lalo popol ma ko ikupa ai wo ke ile o ko piko ko o ide ai le mali o le pizza tu pese kai ko wala mena ya pese o se me avole le mali le ba o ngadi ya nga voi fa ma ko tinge ya o ko ke ko pese o nga me so ko fiu na vale ya ma ko Yo o le wa luti ma faufonga ma misi alofa ai uma enga o le mema lier mele i mali ya na kusala wa lofa mai ya ko o le mai la o mele skuli milo lima anga nga osa ko le piko I ko ngino le skuli okay ma lo fa tai ShortKap o sunga tapu tu sai ono le tatu taimi ia au te lopete mana o tau fa o so sina u solo le tele la paina longolonga a pe e te manga o he laule solo langa I solo la kama io sei fa si fo mai ia ona tatu to lunga ile o le tatu proclame se uso Asiata ia leo tele la file ata le la ono lewa po ia fa manu yo fanga po ia wa leo ta pena mai wale mo mai ia wo fiwa so ia apinga ma o faila nga sa ita solo vo ia sa fa ngai I ta po kala mini ia o le lo fo I se ta mai ti se le lo te me o ta mai ia o le lo ngi ka mai po te no ku ia fa fa ia su ia ku ia le ai se vanga ngale wo ka penga ku mo la upese ile nga foto ya ana tamale lang o ngole pe ka nga fele rap o le pese rap ya le la ka nga rap ko singa me fa ata tu ya le sia upese le so le wo mana record la upese record le sunga ya pese nga foi le wo mana record ya la upese le seta salo po le asunga foi out of foi la upese le seta o le pese le mole mau sto ino pi la to foi lenga fa mo lenga komisino yesu so I tu atula le ala utang no fa ata tu la singa mele suika ko solo ia bana ia o sia pese rap ia pe o tom foi le rap ia se I fo la tu ia le nga fo tu ia ana tamalang Ola mama ia seki na usu mai kanga lo se langi ngako isio antio vai kama soali fai e angi le ngafo ku ya anga kama le langi le besi fa ko sanga ia e fai ke unga akama si I mai e ape makukuila si ngei kama kangule puke malala fa pupu ule kala wanga makuor ku ya anga se fuluanga usunga uru makua oe kuala so o yei malu fau ope se kama kui kama ai wu isal ma singa le luai kupu ka fai fa le kama lo ka sengi o vai ko fanga ngai sa kaua Samoa o le ainga e au wanga kapa ia e pei o yo ia yang masih ngambil apa aka makana te ta pena ti sai kangwe rap aku ia le ngafo tu ya ana tamal yang fa solo me ale ya sa ya salama sina ya wifu ya football ese sa ya sina matau fau ya ma semua ya si yo malava ya fomuina sa ponti ya le lole la fa pena sa steni on fa fongovel malos na to ya el pc rap ko pc malo iyo mata ya shori tu kapa sa o el kala fa figue matu sa ma kuiku ya ya mana tu no le tanto taimi
O le tūlanga I lau pisinisi fo ile elei e meso pang fa penana ona fa ilo mai ai le taimile nei la numero phone fa so ta e tuai ia o le fa fonga maua Samoa lango ia pisinisi e meso taleni alo matam fana au te pole musika o le la sen mai I tato BluTV ma le tau tai ai ele fa lau ilo ino tato pese e ruo le eseta ia mese fo pese le ngafo le tuia ngata malangi o le to lo fa anga sunga ya wili o le sia wo mai laba sunga ya wili sautia ma le pese ngapoe ia kama ki CCWS ia lo le ya we William metua le le fo lo uleo ia langa ile o le leo pese lo tua we le se leo ai uyo le la se numero ma wai fa so ta to tele me se fo io aso ma no le lockdown ma tu langa ile ele fa se siata yo le melo po u mai wa ia te moni le nga fa sai mo lo fa anga ia nei wo ia fa pena so soni recording o pese ia mai le amatanga lava ia sunga ia le tinganga Romeo ia pena na mafuta mai Peritania ia so mai le so ia lali le so ia lali ia se fo ia se oso ia pese nga poi pe mama futa temini ia le so ia sai hania ma le tu finia Tofa ia mo le tu ia fa tai mo ila tu uma pena ia na lango ila musika ia pena tu fata sia ia nisio pese ia ai o le tu fo ima o lo fanga ma famanu yanga o le balus pun 5 tau sanga ia o sio tama ia au mua ave soli papena ia ona au mau ini usila balus pun 5 tau sanga ia bang le tele le balus pun 5 tau sanga te lolo e mai mua me ni te ma lo tele atu mo auto ia me se uso mo to fatini ia me se ia tam ia ne to fana mo le to lo fanga mo to uma ia ai isi ma pisinisi ma so tolu ia ele ia se au fingal venga wa vali ia isu iso tolu ia mo ia le dress ia lo tino ia le puletasi los taimi ia va pe kama ad mai au ia Trump au mo soli la page dia kama ad mai ia Trump au mo soli ia va pe ngala ia le na e mata inisio au puletasi ia manisio au dress ia mana ia ungal venga e lenga venga tu siata foi ia lo va pe nana i dunga la page ia ayo le numero telefoni ia la peke fa ia moso opa ki fa so tai me so wa temine lo la tula u kiliva ngai Amerika Australia e lua fale Australia le penana kiliva tunia watunia u la to oka ia mai nga fa New Zealand e se banga ngai mangele ia masina watu ia la to oka ine ia so bo la to umala fa pena ia na ia mo ko se ofu ia se au tam fainga ia pe lava nei meli mai Trump au mo soli ia pe kan we ad mai ia fai do tuli ia we wato ofu fai lo fit feeling ai ole numero la telefon ole fitu tolu fa iva no fitu tolu fa iva no fitu ole pe lo fa nga ia nga lava se tolu ai nai madie i New Zealand to stanga madie lava ia poi lava inga se tolu oli Gibson au mua pena na mafuta ia ila vani se ai ngo se to lo fa pena ia na mai mua mai nei pokalan ia mo le tu ia lo nga fa tai mo to ne fiafi wale fa malo ia mo le foi malo fa anga fa to ia mo o to uma ai ole tatu numero na fa pena so tai mai ia ole fitu to fa iva no fitu to fa iva no fitu ia aftai lava shata. Yeah, well, yeah, your final word to Umufata to Taimi and Paumale. ShortKap, thank you for Fitai Lava for making your time available. You know, or Manino, you know, the reasoning and the message for the Pese, and I love and enjoy it. And so thank you for your work because it helps if it's so for people like myself. Ngau ngai New Zealand ele kau le fo fa Samoa so pingi mai ale rap yeah kau o ele fa Samoa so well done congratulations on your business as well so look forward to the new music as well thank you yeah na wa so no tu le tau sala ya pe tau lunga tu ita tu fa tal no sfifianga ile loto palenga nga ia fa fo mo le lau e mo ia ta tu te tala do ile te lu taimi ia ai o le fto amba wale avanole nei ia e te fa lo loi fo ia me so se le malo le tunu ile tanga te tonu e ana le te lo pesi e wa kile nga ko ile le ia isi ainga ia o te lo ile o te ni ainga male pele pese ia na o le o ainga le leila ia e pese fo le la le lei
o le uso ia tapu au mo soli aka ShortKap. Aftai te le uso ia tātou to e whelo mai lava tu sa i o lisi o a track fomo a pese fo le ole a whalau i loa. O fusisi lau lau ai mo nei a fiafi aftai te le lo fio mai. Lo fa te le atu tātou tauta ia mo BluTV. Tata wala fa watu fa mole sia wo mai nei New Zealand ke mole tolo fa anga se o ia pau di tupu. Ia male paltua ia pai ia me se uso le ma futa nei ia lofi o ana se yuli ia pena ana mama futa foi lunga le foi maka ko live nefia ia mole tilanga pa tai mo to uma ia pa tai tele la sia ta mole po kalame ia Samoa ia malulu watu maswatu malu puenga ilo pirangalu e se ngana foi wale tau tamali ma pa o papa ia fale le tua sala ia bala ia pero ko pa ya ai fale le tua te matua ya te el matua paitama ya fa ngalo ia se fo ia po se leo ia po se atu sala ia le nei fo i va ngale fiafi so invitation to finish ia le tau sala le fiafi. Thank you very much for inviting me on your program tonight. It's a pleasure for me to be here on program to come back again. Hope to come back again. God bless you all. Tautai. Yeah, tele te lu solo for tele tu mo le tuelo fa nga le tau sala pe me se for ma tu pulenga le Blue TV ma le tanto Bluwave o na fu ye tanto ofisa ina i Samoa ia ase te before i mulanga i luma ia o le a ele to ia a popole i lausia po le le ma lau ele nei tu ala fa na tu na mai sa o le tanto fa talanoanga i to tono le tanto studio i Samoa ke lo o tu te mo se singa fu o se ki ka ko tu la tanto a mo le fiafi allo fa tele tu lo fa tu le fio ngo malie ia me se fo el fretua mo le no falo so i fu mai manuia sai fu ia ole tatou proclamé na le vanga fi mo kon ka fa ia tarfit Samoa ole au te lenga le na ole tautua ale BluTV ma le tatou Bluwave TV Limited ele dei vai aso atoa mai lava ile so fua se ia pa ia le nei time o le afiafi ia ele la foi se fai vai asa ma se mau o le tolo fanga ile uso ia i le se uso ia folesi pa le folesi pio ma le fretua ia le mafuta mai na ile fio anga o fa i tatou ia miso le lockdown uso i o le pisi lava wale mawai se tala noanga ia ngata foi le wo ma pa anga mamai ali tatou BluTV tangolo o mi le share ia le nei time tatou felo ai tai au i le tuinga tele ale skopa ia ila so tai au so o se tui lava fai tai au e te aru ese ma le lima se fulu tala New World Voucher no winga ato o fatu o lima to ono lo fanau o le tofu al tamaititi ala tu tina o le voucher le ngata ilea ta vale se lau mua e to ai tau nuu o i le loto a e a maua le lima se fulu tala petrol voucher e a maua fo ili tuinga mo i la tau o le fanau so tato filo e tau liva a ngai i le tau le fa Robertson Road in nai mangele ia ai mai le tau sala ia pe me se fo i o lo nei tangata fa tau va a lofa tele antu o o tau sa mo la tu pele no ia le lo tu le weekend so fua ia manuia yes ui mangele vaccination drive lea baby ya la ka ko fa vaccination drive wai lo te mai maua I se Tofa pe vilia daddy. What's that? Daddy and Samoa baby, Paul mola o I fe quick le ko viki. Sao le o kuia le ka ko skopa le fa kingo mol ka ko community. Ya vai sorry. O se o fa ngau le wa fi aya ma ko support mo moli ia mam le ngaluenga e se ko breakfast. O dia ta wileya le fa mo won malu tayo. E moi? Io, mo pankeke ki koko me uma e fkawi moe. O falongo fo e ko incentive fo ngale le top up digi sau Samoa. Fia vilia hanlai o. Ia, uma va ko top up percent yo le number 1 la yo. For le number 2. O ia, ke le a. One number 1 for ile I petrol. Oi, e uma fangalo ko fangamalo ka valea. Ia wa pole, le vai mo petrol voucher. Ia wa ole kalia ole pusta. Ia, ma ngai ke le al mesile. Ma wa foi le red test. Ol fali. Ia ko siaki fali so falo. Ia seki. Let's go kids. Ia,
Sua tu Aupito la. Tautai lava. Le skopa save to get a vex. Aso tōna i nei tāo hiva i le whai le fiafi. I le no fuanga tolu sa fumare palu Robertson Road i Mangele. Taro sa kaina reo mai o tātou a inga wō mai e masangi. E whai o la tūtui mua, tui lo na lua, po o le pusta. Au mai whai o tātou walo me whanau mai le 5 tausanga le sa fumare tasi tausanga. E whai o la tūtui pui pui.